BJP MP candidate Amarsing Tisso aphan vote kerekpi amei kapaman pong. Jang miponi phai kre troksiarni bokajan subdivision angkang deopani MSC constituency Santipur pathu aklamalong Dipu ST parliamentary constituency penki thordun BJP candidate Amarsing Tisso aphan vote kerekpi amei padupon. Mielong Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang EM Surjo Rongphar EMs MSC East Karbianglong President Roland Killing penangan ke thege dingatum chetong dun lasolong BJP pen ka chetoy dun MP candidate Amarsing Tisso aphan ong dung abut pen pahai dunra Karbianglong arat akar inai article 244 ta pelanglo nang pusi mielong suri surya muluga thengno ningje pon hanjang langsung Egyptian rok pinang kipal ya birta Malong News. Tum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.